tun tum zirna huanga chuan district shanga district education Chetvelna kan thlir ho le dona samagra shiksha district project office ten Zirlai Naupang tur program chi shang an mante kan thlir ho dona ne district zongjong kan thlir ho man don lova tun tuma chuan siaha longtlai lunglei mamit saitwa le khozolte kan thlir dona ne siaha lamatangin hantanila April thachung khan district shanga kumdang ang bokin athlonin zirlai bu semani a siaha po hian April ni riat sangni somni panga khan education complex new siaha a samarga shiksha buatsaih athlona zirlai bu semvailiam na hunman ani pieng fan chun dio le dpc kaishwaya athlona zirlai bu sem pola hunmana hian pu eslerem thanga deputy chief executive member in charge education mara autonomous district council chuan thu asoya sarkar malakna chaktak noya ahun taka sikul chan ani ruala naupangte zirlai busem chho ani chulomo mati thu asoya naupangte hi sarkarin angai poimo thu le athlona zirlai busem chu ahun taka zirlai ten andon apoimo thu soin sem chhuah turte availia mani siha hian April ni somni pakwa sangni somni panga khan government higher secondary school playground new siha district education office le msex buatsaih nihni o district level awareness campaign on drugs abuse safe sex HIV/AIDS among school children under siha district ti thupui mangin sport festival nei ani hehuna hian piang fan chun district education officer le district project coordinator samaga shiksha siha district ni bawk chuan sikul no pangkal khom te hena thu soin sikul no pangtan ri thei thila fihli ma poimo thu le ti chin mi alo tur thu ani te asoya sikul no pangde chu nekina ramshwai tu tur ten lani awangin anzirlai ya theihtawp chu a sang tak thlen tum turin a foi ani sport festival a hian item chi shang volleyball mi pale meichia insungnor mi pale in koiba meichia te in elna hi buatsaih ani April ni somthum sangni somni panga khan ruihlo le mi pan meichia na chungchang in shil shat na model youth association hall new siha nei ani a hehuna hian khwaliana tan pu eslerem thanga executive member in charge education madc chuman ani a msex lama mithiam ten sikul no pangkal khom te hena ruihlo le ei chungchang le akai noi shang te zirtirna an pe ani he awareness si higher secondary le high school no pangbek te ta na buatsaih ani siha district a hian jun ninga sangni somni panga khan eco club for mission life malakna ek pet market nam den chenin world environment day chu dc conference hall a man ani he huna hian pu abraham khiti additional dc kaishwaina hnuaya formation of district level plantation committee din ngal ani a chairman atan dc ruat ani a member secretary tan dio le department shang atangin member turte ruat ngal ani he huna hian ek pen market nam guideline puti chatlua additional dpc chuan soya siha district school shang te thingchiak phundan tur soi hona nei ngal ani a jun ni som panga sangni somni panga mangeya malak tan ngal tur le monitoring po nei ngal zel tura rel ani thingchiak phun tur te hi forest department madc ten an ngai to adon ani tun nai khan siha a hian nipun bharat hnuaya fln malak na in class 1 le class 2 Zirtirtute meeting cum training for headmaster buatsaih ani he meeting cum training a hian fln chungchang te vidya pravesh zirna kailon le holistic progress ka chungchang te inshil shian na le zirchiana te nei ani he training hun chung hian zo na le chana hun te nei ngal ani a practical a zirtirna po nei pui ngal zel ni in zirtirtu kal khom tenan hlok puizia an soi hlom ani me ni ruk sang ni somni panga khan siaha a madc hola samagra shiksha buatsaih principal te zirna lama ho tu te le nu le pa te polin rual ban lo te en kolkonga thilpoimo inshil shiana nei ani he huna hian piwanlel diki state commissioner for persons with disabilities government of Mizoram chu khwaliani in he hun hi aman pui ani piwanlel diki chuan thu soin sarkarin rual ban lo te angai poimo a kong engkima an ham thatna turangai to sakchin atia nipui wan tlang pun khom na hmuna te sikula te rual ban lo abikin wheelchair mangte tan kalna tur le inthiana tha angai poimo thu asoi he huna hian puar lelmal soma special educator district project office samaga shiksha chuan rual ban lo te ta na dan shang te le alan chhuah dan te soin zirtirna ape ani
ven ken mo sa venga he hey to na tu fu kal le ka zir hin pe lo lu to ka bai thak kun mai in thiamna ta tangkai thei lu to ka le ven chu ta gong ni o kan zir tan o chu bang ni tu so ka ro man la ma ta so zirlai ni tu pol ta so te nga tin ha lo ni ya school lu tak tak tur le an zirlai te nuam ti ta zir thei tur buatsaih ma sak tur ania hemi mangyen in zirlai chu lo buatsaih ma sa to ro wo National Education Policy NEP 2020 na ngai poimo zirna kailon bu hi class 1 Zirlai Naupang te buatsaih na ania Zirlai ten nuam ti tak le tlangnel taka school an lu theinan le an zirlai te omzia shi thiam chunga an zir theina tura tana duan chhuah ani sikul naupang te chu school an lu tir atanga thlathum chung ni tin darkar li tal an zirtirtuten hele khabua activity te hi anti pui chin tur ani a sarkar thu chuak angin primary school zonga government le private school ate mana kalpui vector ani e naupang ten nuam ti taka school an lu a omzia shi thiam chunga an zirlai te an zir theinan zirna kailon bu ingai poimo thewang o Longtlai district chunga Chetvelna hanthlir haule ila kumin academic session atan hian samugra shiksha Longtlai district chuan kumdang angbokin zirlai de tan ahun taka zirlai bu asem chhuaka athona zirlai bu sem hi Longtlai is bial to MLA Dr. Lorraine Lelpek liana chinza advisor to CM Mizoram in availiama athona zirlai bu sem chungchang shiat ngai te samugra shiksha Longtlai district additional DPC H Lelchan Puyan asoya hemi nu hian zirlai bu sem tur vailia mani a cluster shang zirlai bu hi pek chhuah ngal ani Longtlai district chuan ni kwa sangni somni panga khan government college veng high school Longtlai college venga world environment day sangni somni panga pualin hun an manga he program a hian pu age zonun moya project director DRDO Longtlai district chu khwalian ani pu age zonun moya chuan he huna hian thu soin World Environment Day sangni somni panga pol campaign thupui ek pet markenam 2.0 nu te ming choya thingphun ti mangin thu asoya World Environment Day sangni somni panga chu Longtlai district in Kwarel chia na shang awangin ahun taka mang theilo ma se hemi pawla hun an mang thei chu lomo mati thu asoya kan cheve leilung le bawra khum himnan mani nu te minga thing pakhat tal phun theu turin kal khom te asoma thingphun te en kol zuina lama ama aya tan lana sale zwal sau turin afui bok ani program manzo hian school compound chunga thing an phun ngal ani What shape is this? Very good. What shape is this? Naupang chu kum thuma tanga school lu chanin kumuruk ani thlengin preparatory class pre-primary emaw balvatika emaw a zirtir anni anga polpo an kum milin sontir vesel turani a pre-primary an zirzo nu kumuruk an tlin huna chau pol khata lu thir turani Naupang kumuruk an lo tlin to chuan an ril ru le taksa po lo in pe to a ama kum thum chung in buatsaih na thattak an lo nei to awangin hriat thiamna nei chungin hne takin pol khat zirlai te chu an zir thei phah thin ani National Education Policy NEP sangni somni noya hian zirna kalphung 10+2 structure ni thin chu 5+3+3+4 structure thla kalo ni ta a head 5 hi foundational stage ti ni in pre-primary 1 2 3 le class 1 le 2 te huamani zirna kalphung thar NEP sangni somni in kumbithlia asia manga school luta thiamna ngetle hmasawnna diktak anei theinan naupang chu kumruk antlin huna chau pol khata in lo lu tir donia Lunglei district lam hanthlir vele ila samugra shiksha lunglei chuan tun nai khan zirna siam thatna nipun bharat bultumin lesson plan manga classroom zirtirna siam thatdan tur in zirtirna buatsaih research person Dr. K Thanjawa education consultant chuan lesson plan manga classroom zirtirna siam thachung chang hi asoi ani quality education drive thupuya mangin lunglei atanga state le national awardee mi pathum pusi sangliana principal retired GHSS lunglei PR biak lo mi han master retired government le tlangpui high school
pusang thanzual aralte principal retired government higher secondary school 10 fuina thu thatak tak an soibok he training ai hian primary atanga higher secondary school headmaster principal le school io chen khat lunglei municipal council huam chung atanga ko ania kalkhom 10 an hlok pui hle ani lunglei district samagra shiksha buatsaih tunhnai khan national education policy NEP 2020 hnuaia zirnati changtluna tura malak nakal zela workshop on the holistic progress card thloting taka neih ani he workshop a hian school zirtirtute le zirna lama hnathok tu te holistic progress card a thil poimo tak tak le kalpui dan tur chungchanga zirtirna pek anni zirlai te thiamna le theihna te chhuah dan kalpui mek chu huam zau jok inti siangna sang ma chon thei jok tur le zirlai te da poimo jok na kalpung mantum ani dan te in zirtir ani he workshop a hian until zir thupui sang te chu ataka ti chinzel ani bok district project office samagra shiksha lunglei district bultumin mei ni somhni panhni le ni somhni pathum sangni somhni panga chhungin high school le higher secondary school detan generation restoration ti thupui manga youth and eco club te in elna buatsaih ani a school somparuk until thei ani district project coordinator le district education officer ni bok pikele rin tluangin a honna le loman semna hun a man puya loman la tu te chu high school section a pakhatna government labung high school patina government electric veng high school pathumna government leitlangpui high school te anni higher secondary school section a pakhatna government higher secondary school patina government leitlangpui higher secondary school pathumna one heart academy lunglon anni atel zongjong te hna hian loman thatok tak pek vek annia heta tel zirlai le zirtirtute ten lok thlak an ti hle June ninga sangni somni panga khan district level plantation committee thurel angin samaga shiksha lunglei district eco club formation life malakna in world environment day sangni somni panga pualin ek pet makinam 2.0 honna program dio complexa manani a he huna hian khwalian pilel limpui pachaw SDC lunglei chuan thu soin ek pet makinam chu thing kan phun apiang hian kan nu te ming choin thing kan phun ti na ani a tunhnaya niruk chung ro asur po in leimin awangin kan buai a kan hun ton awang hian thing phun poimo zia alang chiang ti soin thangthar de tan thing phun war deuh turin kalkhom te asomani he ek pen makinam hian June ninga atanga September ni somthum thleng a o don ani mami district chunga Chetvelna an thlir ho leila mami district noya high school le higher secondary school zirlai tan M6 le school education department tangdunin an buatsaih district level sports festival sangni somni panga chutun nai khan nei ania pukelel tlom lova deputy commissioner mami district in kwalian ni in he hun hi ahman pui ani he hunai hian rui hlo le mi pan mei chha chungchang te le HIV AIDS laka himna te in shil shiat ani mami district chunga SMC SMDC te tan mei ni som panga sangni somni panga khan chimveng wai mi hall mami da training nei ani he training a hian assistant program officer le head assistant DPO samaga shiksha mami te chu resource person ani a intervention shang chang tu ten paper handout nei hun an manga zona le chana hun siamin inshil fia ngal zel ani training a hian SMC SMDC members athum somthum antel ani meini som paruk sangni somni panga khan chimveng wai mi hall mami ta Mizoram Education Reforms Committee le samaga shiksha mamit buatsaih district wise education reform campaign nei ani district chunga education officer te antel kim hle resource person atan professor lelbiak dikinamte working chairman MERC chungmanani pukelel nunfela DO le DPC in thucha soibok he huna hian headmaster all primary school to higher secondary school BRCC CRCC office staff te atangin mi zathum somni lion kal thei ani meini somni pani sangni somni panga khan mami district chunga high school le higher secondary school te tan plan for generation restoration competition sangni somni panga chu INPR conference hall mami da nei ani he huna hian pu Emmanuel a deputy DPC chu chairman ani pukelel nunfela DO le DPC chuan competition atel le kalkhom te hna thucha asoya mami district chung high school le higher secondary school som pakhat antel ani June ninga sangni somni panga khan new mamit UPS pu Emmanuel additional DPC hovin World Environment Day launching program man ani
he hunai hian Zirlai Naupang Zirtirtute le DPO samagra shiksha mamira thokte antel ani pu Emmanuel additional DPC chuan World Environment Day poimo na le hum hal apoimo zia soin environment ti chena saber tu chu mishing te kan ni a keimani mei ba ka kan che vela thing le mau ramsa le nung cha dang tam takin na satakin kan tor mek thu te environment siam thatu le tur hian mitin te kan poimo zia soin environment siam thale na atana poimo le olsam ber chu thingphun war sau sau turin kalkhom te afoya ama ngei in bultanin thing aphun ngal bawk 10 backless days hi ilo theta ngayem middle school zirlai tan kut them thiamna le eizonna ta na tangkai tur in ko hmuna ni som ipte alo ni duan chu anita 10 backless days ni som ipte alo ni tan in kai shwaina nun kong sial na bu zul zuin he program hi kalpui chin tur ani 10 backless days hi zirlai te shana ti pungtu ataka thil zir theina rem chang zirlai te tuina le zir chang ti pungtu thiambing nei poimo zia zir chhuana hun ani zirna pa ngai ba ka nun kong sial tu ni som ipte alo ni hi zirlai ten ataka thilan zirna le thiamna ani na tur ani awangin hlok taka kalpui hi sikul tin te mo phurna ani e 10 backless days Saitwal district lam Chetvelna han thlir vele thungila Saitwal district chunga Zirlai ti tha HSLC le HSSLC sangni somni panga a distinction a pass ti choi moina hun zolbu keifanga manani a school tin atangin Zirtirtute pani cheu ankal khoma no pang Zirtirna chungchang shat tur poimo inshil thar ani a zirna chungchanga infui thar ani bawk he hunai hian Saitwal district chunga pol som le pol som pani Zirlai distinction a paselom puina thilpek lan na hun man ani a he hun hi Dr Lelngu ratlau MCS DC Saitwal chuan aman pui ani June ninga sangni somni panga World Environment Day a khan ek pet markenam 2.0 nu te puala thingphun campaign chu man ani a he hunai hian Dr Lelngu ratlau DC Saitwal chuan hun aman puya Saitwal DC chuan thu soin kanram leilung hum halnan le thilnung zongjong te tan thingphun apoimo zia soya Zirlai Naupang ten kholai thian fain hun an mangjui ani Vidya Pravesh evaluation to NCRT atanga mithiam local ten May sangne somni panga thatir lam khan Saitwal district chunga school pathuma anneya evaluation hi government PS2 Saitwal government PS lam herle government PS laila ka te neih ani Khozol district lam hanhoi vele thungila tun nai khan education awareness campaign chu 12 pui NGO le education office Khozol changkopin 12 pui centenary hall a buatsaih ani a he hunai hian 12 pui khotwal mi kumsom panga changa kumsom rukchin zong ko khom ani a puji arel swai tluang an DEO DPC le puke than tluang a deputy DPC ten zirna poimo zia le tunlai khovel thiam thil poimo zia te an soi ani 12 pui VCP le YMA president ten thu an soi boka a hlok thlak an ditlang hle ani tunai khan Khozol district chunga primary school chen khat computer set le printer scanner mamo azwal te nena pek ane hei hi Khozol DC ten nipko kolosim nena tanga CSR noya andon ani a additional DC pulel fakzwal le puke thantluanga tele pulel mingsang zela APO MIS ten school tina kalin an sem ani tunai khan Khozol education department huai hotin festival sports on drugs abuse safe sex HIV AIDS and STI ti thupuya mangin sport nei ani a khwalian puke vanlel thiana DC Khozol chuan Zirlai kalkhom te fuina le film kurna turte asai ani Khozol district DO le DPC ni bok puji arlel swai tluang apo in Zirlai kalkhom te fuina thu asai bok he sports a hian Khozol district high school le higher secondary school te antela school somni pali lai antel thei ani me sangni somni panga thatir khan Khozol samagra shiksha buatsaih lesson plan manga zirtirna pek chungchanga ngen branch YMA hall Khozola hun manani a Reverend Dr K Thanjawa education consultant chuan he program a hian lesson plan manga zirtirna kalpui dan turte asoi fia ani Khozol tawna zirna in athok tu zongjong primary atanga higher secondary school Zirtirtute kokhom ani June ninga sangni somni panga khan Khozola World Environment Day man ani a he ni pol hian nu te minga thingphun ek pet markenam campaign chu tran ani a kan chevel boruak von himnana thingphun poimo zia in Zirtirnan man ani
Zirlai zianga mi pali thlan chhuah ten an nu tenen thingchiak an phuna puke vanlel thiana DC Khozol district in hmasawnna thingchiak hi aphun bawk ani tunhnai khan Khozol district huam chunga PM Poshan chortu school somsari pasari te nena sumle paile manro chinchia feldan training neih pui anni a district project office atangin coordinator le block in charge ten training hi an pechin ani khati zong kha ton tum zirna huanga district shang te Chetvelna kan clear hau thei te chu ani I thin lai lo zo tur ka khilang cheo zirna tluang pa ngai pialama zirlai te izon na kong sial tu skill education chu high school za somli panga ale higher secondary school somni pahniate kalpuya nita Skill education ah hian thlonin sector shang agriculture, apparel makeups and home furnishing, automotive, beauty and wellness le IT and ITS zirna te hi kalpui me kani. Skill education in a tumber chu zirlai te an zirlai zir chung an thokla ka chhuah intodel na le izon na ngel nget zon na kongko mute ani. Zirlai te ma khwa siam saktu tan le zirlai te izon na tha an nei theinan a thlona zir thei skill education hi lo zir ve nge engche Eizon na lam tluang thiam thil zirna skill education Mizoram tan